tote fia fa'alongo iai tote ma lilie ai Yeshua mali oe anganga paia afiu maya mana omia olo fetala ya mai Tote fia fa'alongo iai tote ma lilie ai Aapa mai fau mai Tango mai Yesu Ele umale fa maoni O Yesu lamtai Suing olo lang away
so fire lela lolangi o mau umane o ilo usese famama tu so far
Hallelujah. Ja, vi le tu ne fiafi. Ja, te tonu ya ole a tu lua minuti ona tala i le tu la iwa pe le tu. Te na fa tu la mai na ile tato po kalama i ne fiafi. Ja, te tonu ya. Ole a ma te tato po kalama. Di ne fiafi. Ja, vi le tu pa tai le tu i lona nga lei ma lona lofa. Ja, ona le nei check 1 2. Check 1 2. Yeah. Yeah. Ke e ale putusa fire putusa. Ya ai faktai le tua bi ya le tua ni fiafi. Ya ai faktai le tua lo na nga le mo lo na lofa.
ia o le nei avanoa tāua ia ua whaavanoaina ia whapena ona ia tuai le tātou porokalama i lunga o te penga whailangi i le nea fiafi i lunga o le tātou YouTube channel e le ngate leo le tātou Facebook ia e whaptai e atua ia o lo o maua pēr le ola ma le malosi i le aso ma le aso whaptai le atua ono lo na ngale le imo me sisi ua ia whaia mo i tātou i le nei vai aso ia e whaptai fo i lai le tua wal temini o matua i pepesi a fu ia e mese ala mātou temini e aru o isi aso wa bebel o isi aso o maru ia ongi ia mo ko i maru ni aso ia e whawhetai e la i le atua ia e uia na sui winga o le tau ia e whawhetai i le atua o lo o moa pe e tātou le malosi ia e whawhetai e la i le atua ia i le nei vai aso ia e whawhetai fo i le atua ia ono na vai aso o te atu sa tātou whamanatu ai lona toi tū ia i lona maliu ma lona toi tū ia whaptai e le atua ia i le alofa ma le anga le lei ina ua ia awina mai lona le pele to tasi ina ia whapena ona maliu whaasataro ona o tātou tangasa ia e whaptai e la i le alofa muti wale le a le atua e ua tātou mo ai le whaaoratanga o tātou mo ai le olo, tātou mo ai le marosi. Tele o tātou winga mātanga, ma tātou winga parapara, tele fo i tātou tele wha maoni fo i le atua i le ataimi, me le ataimi. Ai whaatai i le atua o lo o whapena o lo o le lingi mai peo na wha manianga. Ia te oe ma, o lo nā alofa. Amen. E whaftai e la i le atua, ia. E taua ia te irewi inga marwha ni tanga. O a tātou me whai, i te taua ne awe mo rewi inga i le atua. Ala whai mai le tae au ia. A sa awe rewi inga marwha tai i le atua ia. Ono o mawhai ona o ala mai le tae au, le temi mo te le nei aso. Ia o maua le marosi o mwhainga ngai o le tino. Mo foi le ava ngoa e alu e whainga luenga. Ia a wale tau singa o a hinga. O mea whapene e tātou te manatu māma. Ia i one ingano ia te oe. O le rofana o le atua ia te oe ma o le mwhai o na tātou au lia i le aso ma le aso. E ala i lona whanunga le lei ia i tātou. Wan mea moni ia. Ele o manuma, ele o malo lo le atua. O lo o malua le atua i aso masuma. E whai o le puipuinga o oe. O le wha malo lo onga ino o tino i ma. Pui foi oe mai wha ma. I longo au wala. Tono whai ngā luenga. O mea tātou te o ai i longo o ea. Tono foi o a inga. O lo o iei le puipuinga le atua. Le ngā te leo le ora. O le manosi. O leo. Ia. O lo o ngalua i le atua. O le te taua ia i tātou. O na ave alfa a mua i le atua i te miuma. Ave lo tātou wha afitai. Ave lo tātou wha ani tanga i le atua. Amen. O wa ana le ei le ola. Ana le ei le alofa leo le atua i a te oema. Ia. Te mahu e whanu i tātou. O lea ia whako i eila rewi inga mara whaptai i le atua. Ia ona o le nea wanoa tāua ia o tātou maua. O tātou wheiloa e iai i lunga o tātou por kalama. Nea ia whamanu ia tele lava le atua le nea fiafi. O lea ia e whatalofa atua i le por kalama. O le Jesus is the answer ia te oe le nea fiafi. Le suafa manu malo Yesu ke wiso.
ia e mātou te whaatalofa atu ai, ia I lunga o le tātou pokalama ne fiafi, ia e tu te whaatalofa atu la I sunga I whawhengainga, mō rātou whaletua, pe oi o le tāla lei, ia o lo sala lau solo I tuli manu wha o le nei tu lope o lo tātou iai, le ngata I Salāmo si o tātou nuu, si o tātou atu nuu I Salāmo ma Amerika Salāmo, le ngata I lea whapea le lalulangi I atua, o lo o tau ngālu e ai I le ngālu e ngā le atua ma whaia o lo whina ngalu, ia e whaatalofa atu ai le porokalama la o tau sunga I whawhengainga mo o tau whatua nei e fiafi whamanui tele lava le atua ma lo le on sai, ma lo fo I le whaaparepale le ngālu e ngā le atua, wa e tari tonu le loto ma le nganga, ia e le whai mo fia la o tau ngālu e o lea I whamanui tele lava le atua ma whaatalofa atu porokalama la o tau sunga I whawhengainga. Ia e bea po ile nei taimi ia e whaatalofa pitoa atu ai le porokalama o le Jesus is the answer I le nei fiafi, ia I sunga toi ina, ia o le Samoan District Council Assembly of God I Amerika nei, ia o tari tonu ia o le neiva yaso ia o lo whailo o tau pono, ia I sunga I toi ina whamanuia whaatalofa atu le porokalama o le Jesus is the answer ia o tau sunga I toi ina whawhengainga, ia I le nei fiafi pe a whai o tau maua mai le porokalama whamanuia tele lava le atua, ia te o tau manatua whamole mole manatua le nei porokalama ia o tau tausanga, ina ia whapena ona ia I whaunga le atua, ia I mātou, ia olo o ngalue I lunga o le nei porokalama, ia te au nei, ia ma le pāse o porokalama o le hapawhina ia pina, whamantua ia te ia o tau tausanga, ia le ngata I lea tina o le ainga, ia lisa e maise ia le uso au auna, ia portama au auna fo ia Esekia, tala lei Esekia mai Amerika Samoa, ia olo papena o alala o ia Amerika Samoa, lea ia au ngangi tuai la o tau sunga I whawhengainga o tau sunga tau ina, ia manatua le nei porokalama ia o tau tausanga, ia sau se taimi se aso, po nawa I aso pe a o toi le ola male malasi, ia tātou whiloa I le alofa o le tua o lea, ia whaatalofa atu ai le porokalama o le Jesus is the answer, ia I la o tau sunga I whaiwheau o sunga tau ina o le Samoan District Council Assembly of God USA, ia I le nei fiafi ia ona se atu lea o lo whaatalofa, ia nai o tamā mo tina ma tutua, lo o le ngate I nei Amerika nei, ia o whea lava o le nei larolangi, o lo o tau mai moa mai ei ma tamata mai ei le nei porokalama e ala I le upu le atua, whaatalofa atu porokalama ia te o tau, ma lo whaapitai le tāpuai, whaatai fo I le talo mai le tātou porokalama, ina ia maua pēr le mālosi e mawhai ei ona o mai unga le tātou, te penga whailangi ia, ma whaasoa le upu le atua, lea ia whaatalofa atu I porokalama, ia o sina uma o se o tātou o tunu o Samoa, ia o lo sala lau solo I tuli manu e wha o le nei kolope o lo tātou iai, o lea ia o se whaatalofa pupu le nā I le nea piafi, ai malo lava le unsai, malo tau watai, ia o le nei vai aso, mai le vai aso, ia mai le nei vai aso, o le mera oi, kusa o le vai aso fo, ia o le fongo, ia fongo ho I o le SDC, o le Assembly I nei Amerika ato, ia e whapena fo ia o le awai atu le nā vai aso, yeah, I can't wait to hear the word of God and fellowship with the brothers and sisters and family of God. Yeah, whakatai e lai le tua ono le nā po ia wanoa. Pea hau o toi le ola ma le malasi. O le a whapena o le a wheiloa I fo I unisi fo I o whawhengainga, o ainga, o wō,
ia le ngata le o le upo le tu upo fa wina le tu o le a fa pena o le a fa anu mulungu mai la vai aso fu si tau le so le ia o le ia manatua ia fa pena na tatu talo i le tua ina ia fa pena na sao mauli le tatu fa moi ia i le tatu fongo le Samoan District Council Assembly of God in the American USA ia whaftai le tua o le nei vai aso ia le angi mea sa tupu pa o le mea ia o le usu wa i te tae au i le aso ma le aso ia nga ia tui i ngā ruenga ia a wā fo i whaintā tau singo a inga ia ai mese fo i o le whānau ia ma le e kāli sia whaftai le tua o roo maua pēle ma losi man manuia ia e alu ai e usu ai i tae au unga i whai ngā ruenga ia ele ngata fo i leo te tono a inga e tau singo tono a inga ia whai mea masani whai mea ai le to rua me whanau te wangi le mea whai yangi le mea ia e whaftai le tua o le whaasiri o na whaftai le tua o leo o tō mawhai o na tue tō wā ai mai ia tia ia ware mea moni ana le ia lo fo le tua a tonu fo i tupu se whaalavi ia tia ia ono tō le wā ai mai le ia tia ai whaftai le anga le leima le lo fo le tua ia oro o maua pēr le nei a inga le marusi ia marwha manuianga mai le ali ia o le vi inga marwha tai e whafo i le tua ia le nei na fia fifa mole tatou o mo tatou a inga au me mai le tatou po kalama mole ia awane i ngaro na sia le tatou po kalama i lunga le tatou YouTube subscribe le kako YouTube i lunga tatou po kalama ina ia whaalau e tele ma watu le upo le tua ia i lunga le tatou YouTube channel subscribe le tatou YouTube channel ale ngate leo le tatou Facebook ia ina ia whapena na share atu le tatou po kalama ia i le nei a fiafi ia o le nei fo ia fiafi ia le umis tatou po kalama i le nei fiafi ia o le a le upo uma o na sa ia talo ia no ngofo ai le nei vai aso atua ia wale vai aso le na te ia sa vai le aso maliu se matue tu Yesu ia no ole o le nei vai aso ia no te talo i le tua mo sili le tua po le ase upo e whapena ona o whaamalosi ai la i le afiafi ne ia sa whaalongolongo ai le anganga o le tua whai ala susu enga Faitau Tusi ia o te alua whai ngā ruenga ia o kuso this is my ola o secret place le o te tala noa i le atua maso su elon upo o te temi o te alua te whai ngā ruenga i te tonu o lo truck temi o te malo lo ai o temi fo i whaatari ele temi lo ai o tui i le temi lai nā o te tala noa i le atua ia ma ai i le atua ma whaalongolongo i le anganga o le atua i se upu o te whaamalosi atu i o tatou ainga mo tatou o i lunga o le tatou por kalama ia na o te talo ai i le atua whaasino mai se upu i awane i whaia lo malama awane i whaanga ina lo uiloa ma mea na o whaalongo e whaalo i lopo le atua i lunga o tatou por kalama ai tawe hatea ona o whaalango i le anganga pa i o le atua amen awa le memo o ao ele o stangata ele ingi o tofi ele o stangata na whaau o mai sia on kuspa ia ele i alu sia onga pa at this moment the time ia o lo o wa onga ele a onga le
a o tu spa ia si o mato I kalisia ia I le taimi nei ia ai le tele au taimi o te whaalango le anganga pa I o le atua o te whaalango le anganga pa I o le atua na te whaamalama mai lona upu e te tau ia te au ona o whaamalosi atua I lungo le tātou pokarama ina ia maua ni anganga ina liliu mai ni anganga e whaonga ina mo le li I lona wheau ma lona ngā ruenga le ngata I lea o ni anganga ina ia maua whao la tanga o le atua ina ia talia Yesu e avea mo lato tātou wali imo tātou whaola amen tusa o le taimile nei ia ua whaapenga tā loto tangata amen ua loinga tā loto tangata I le upu o le tua ono le a ona o le malosi ma le sao o tu ina nau o le tino amen ua whaisinga malosi o tu ina nau o le tino ua mafu ai ona maa loto ma fina ngalo o tangata I le temi ne o le ala fo ila de o te tatalo I le atua ma whaalango I le anganga pa ia o le atua e au mai ma whailoa mai lona upu ina ia o ma whaia ona la ngatu pe whaamalosi atua I o tātou ainga o tātou wō ma o tātou tangata amen e re o au lau se tangata o matua I poto ai tuspai le o lau sa ili mo lau whaalango I le anganga pa ia amen na te whaonga ina au alo na upu whaamalosi mo oe ma I le asu tofi ma le asu tofi amen o leo te whaptai la le tu ia ona o lona upu ua mawhai ona maua tātou te sa I ili ai ma tātou taratara noa I ma whaamalosi atua I o tātou ainga ia ere ngata o tātou ainga o tātou nuu e kalesia o ma e masan I lunga o le tātou pokalama I le nefiafi o le a whamuri mori share le tātou pokalama amen share le tātou pokalama it's not about amount of people to watch our program but the main thing is ina ia watu le upu e iai le tangata le taimine o lo omo o miesef sosoan ai au ngā le tātou pokalama ina ia an watu le upu le atua ma whaamalia ina ai le loto le nā tangata ma ia talia ai Yesu e avea mali I ma whaaola amen o le anganga moni le nā o le pokalama amen a o sisia mea whaapeo le tō tele mata mai no o le intention o le pokalama nei ia watu le upu le atua ia ao ngā le upu I whai ma whaamalosi anga ma sui se o ranga ma tue whaamanatu I se tangata ma tue whaafouina I le ola whaaola ina e ala I upu le atua I lungo le tātou pokalama o lea a whai le ao ngai atua but there's somebody else there's someone tonight that really need to hear the word of God amen ngā tala le tusi e le fua le upu le atua amen e le fua le upu le atua o lea ia taritonu la wai le ini o tātou fuafulanga ma nisi tūlanga ia ae ole a tātou wōlo I le tātou whaamalosi I le nea fiafi ia
nei la i tula ia la te tu ua le tua le tal le tua lo mātou te mā pa pe tai lo fio lo wanga le lei ma lo laufa ia la i lau por kalama i le ne fiafi le nei a wanoa tā ua o mwhai o na mātou maua le mātou te whaasoa ai ma wha mālosi e i lunga o lau por kalama o le Jesus is the answer i le ne fiafi te talo le tua i le anganga pa i o lau fio a fio mai ina ia whapena ona e whahu i lau upu i le nea fiafi. Ina ia watu lau upu ma le mana o lau fio. I se tasi o lo o maa fatia se loto. Po se tasi o lo o maa o mia se fesosoan. O lo o maa o mia o i le tua i le nea so. Po le nea fiafi. E ala i lau upu. Ia whapena ona watu lau upu. Iai le mana o lau fio le li ie. Ina ia ngalue i o lato loto ma o mato fina ngalo. E ala i lau upu whauina me ia fiafi. Le li ie awane i whatanga se mea is not from you, Lord. A ia whatanga mea upu e sau mai ia te oe le ngangapa ia le ne fiafi. Le li ie whau i lau whaalongo a lau whanau le nepo. Whaongaina ma teu i o mātou loto lau upu, o le a mātou wha, mā losi le nefiafi, le suapa o Yesu o le wara o tuai. Amen, amen. Ia le tua. Ia, peo no whaia. Ia, o le nei vai aso. Ia, sa te talo ai le tua i se upu. E te tau ona wha mā losi e mo oe mā ui le nei aso. Le nei aso tofi. Ia le nei aso sa tu i le tua. Ina ia whapena ona. Ia ilo na anga leimalo na rofa. Ia la ilo na upu ina ia whapena ona. Ngā lua i se loto pa whina ngaro. Mo oe mā ui le nei fiafi. Ia awao tato wala wha le nganga. Ia, no taruri le tua ma o sai ili. Ia e whaftai le tua. Sa ia whitarai mai. Ia. O Sound Union. Si tato whaamarosi le ne fiafi. Ia o le tusi o le a mo mai e le tato. Tato tusi Faitau. Ma tato whaamarosi le ne fiafi. E mo mai le Salāmo e se lau sumariwa. Amen. E maua mai le Salāmo e se lau se furu mariwa. A o lona whai upo e iwa, se i o se furu maritasi. Salāmo lona mta upo e se lau mariwa, a o lona whai upo e iwa, se i o se furu maritasi. O le a o Faitau wina e whapea. E whape whea ea o na wha maina. E le tau le lea o lona ala. Ona ua tausi i ai e tusa ma laua fionga. Ua ousa ili i a te oe mo loto atoa. Aua ne i au se i au polo inga. Ua ou teu i loto laua fionga. Ina ne i au wanga sala i a te oe. Amen. Au toi Faitau wina whapea. E whape whea ea, ona wha mamaina, e le tau lea lea, lona ala. Ona ua tausi i ai e tusa ma laua fionga. Se fulu, ua ousa ili, i ate oe mo loto atoa. Aua ne i au se i au polo inga. Sutasi, ua ou teu i loto laua fionga. Ina ne i o wanga sala i a te oe. Amen. I ia le tu. How can a young person stay on the path of purity
by living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your command. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Amen. Vi ia le tua, o tei le tua lono, tusi Faitau le nefia. Pai mai le tātou au tū o le tātou whaamalosi le nefia. E whai ma whaamalosi anga ia te oe. E whai ma whaamanatu ia te oe. A walo wola whaaleanganga. I le nefia fi. Pai mai le au tū. Fausia lo wolanga. Pe fausia lo wola i le upu. Amen. Fausia lo wolanga. Pe fausia lo wola i le upu. Building your life on the word. Amen. Building your life on the word. Pai mai, ua o teu i lo uloto lau a fionga. Ina nei yo uanga sala i a te oi. Pai mai whai po sfu. Ua osa ili i a te oi mo lo uloto ato. A ua nei yo se i au polo inga. Amen. Olono winga. E tatau ona tātou sa ili le upo le tua. Whau o tātou o langa i le upo le tua. Whau lo wola i le upo le tua. Amen. Whai o whiwhiringa e anga i le upo le tua. Mai i le upo le tua. O afo i mea e te whaia. I whai mai i le upo le tua. O au whiwhiringa. O au mana oma. O a mea e te manatu ai e te whaia. Ia e te taina mai. I le whio whaia o le tua. O a le whio whaia o le tusi whaia. Amen. Whau o tātou o rana. I le upu. Reu. Upu o tusi whaia. Amen. Na e eo se manatu. E mua manatu o le tātou. Tātou whamarusi nefi. Pero mo whaia. E le uni tātou whasora i nefi. Tātou ki whakamu nana o le ana o le tū. O le manatu mō. Ai se a e tāu a le tusi whaia. Tusi whaia. Amen. O le au tū o le tātou whamarusi. Fausia. Le fausia o ranga polo mora i upu. Amen. Fausia o tātou tamata. Ela i upu. Building your life on the word. Sawe o nasi. O le aleluia. Tusi whaia. Tusia o le tū. Tere na tāti e tono o tātou mota. Faitau ai na. Kung kaparo kaya tusi whaia e sana. Le fiona whaia le o le tū. Amen. Na sawe o mara kiresi. Ai se a e tāu ai e tusi whaia. Ai se a tāu ai e tusi. Ai se a tāu ai e tusi e ia te oi ma. Why the Bible is so important to you and me. Amen. Mai le mua Timoteo. Aron fai mua Timoteo tō. Aron fai po suma leo. Ma suma hitu. Fai ma. O tusi pa ia uma lava.
e mai le nganga o le tua ia. E au ngā fo ia e awa wai, e awa iai, e whaatonu ai, e whaapotu ai fo i le ani o tonu. Suma pitu, ina ia ato toa ona le lei ai, o le tangata o le tua. Ia saoni lava ia, i ngā wena le lei maha. Manatu momo, I say I that why to share. Why the Bible is so important to you and me. I remember. But it is but you malama oro we and nano letio. Amen. But it is but you malama oro we and nano letio. Ah, it doesn't want to me. If I know, more Timothy. Ah. Check one, two. Check one, two. Check one, two. Check one, two. Wow. Check one, two, check one, two. Test, test. Better. That's better. Test the one more time. Check one, two. Better. Amen. Yep, pamali ya onole. Ole anga mai o le tātou maiksi. Ai paptei le tua o lewo. Ya, pe mai le tātou manatu mua. Ai se ale me tāu ai le tusi pa ia. Why the Bible is so important to you and me. Pe mai la i le lua Timoteo a lona fai up. Lona tā upo tolu fai upo suma le ono. Ma suma fitu. Pe mai, o tusi pa ia lava e mai i le anganga o le tua ia. E a ngā fo ia, e a o ai, e a o ai, e wha tonu ai, e wha poto ai fo i le ami e tonu. Ina ia a toa ona le lei, ai o le tangata o le tua, e saunia lava ia i ngā wenga le lei umalava. All scripture is God breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in the righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Amen. Ono winga, o le upo o le atua, e ao ngā tele, e whaatontonu ai o tātou o langa, o lo tātou wola au auna i le atua, ina ia tātou wha maoni, ma whaia lo na whina ngalo. Ma nei e le upa langi fi mai equipped.
Equipped for every good work. E saunia ai o tātou tangata. A tātou watu I whafo e tā lai whina ngalo o le atua. O whaatu muina tātou I lona upu. Ma wha mālama la maina tātou I le ami o tonu. O le upu o le ami o tonu. Whima I o ngā e awa o ai tātou. E awa o ai oi. E awa o ai lo whanau. E awa o ai o uso. E awa o ai o ainga. O ngō. Ma tātou uma I le upu. O le upu o le atua e iai le mana. O mea uma o lo tusi e tu tonu o le tusi nei. O lo o iai le mana o le atua. Amen. E ao ngā, ia e te tau ia e tātou o na tātou wha maoni e Faitau le tusi. Wha lango I le tusi. Tusi pa ia o le atua. Amen. O mea uma e tātou te mo o mia. Ina ia wha marosia I lo wola wha le manga. Ma wha marosia I lo wola wha tua I le atua. Tusi pa ia. Tusi e le atua. Amen. E te lo. Te le o tātou na le ka wha ngā tusi pa ia I le sa. E ofo ia. Ke lo te whawhetai I le tua. O wai ke mia le suia le oranga. Pena saupo ia to anga le lo. Whako akangu al kuspa ia ina wo o le Salāmo le sa. E ofo ia. Sa tupu po ia tia. Te le au isi taimi pe ua whai le tusi pa ia. Ma decoration o kongo le living room. But that's not what the Bible is for. It's not for decoration in your house. Amen. It's not a decoration for where you put all your book to make your house look good. No. It's the Holy Bible of God. O le tusi pa ia olo o iai le mānawa ora o le tua I tonu tusi nei. E te tau I le tangata whaolaina. O na whaalangolango I le tusi lea. Amen. E te tau o na tātou whai mai. Ina ia atoa toa o na le lei ai o le tangata o le atua. Ma ia saunia lava ia I ngā ruenga le lei uma lava. Amen. Rongo winga. E te tau la ia te oema. O na tātou Faitau tusi pa ia. Pai mai le Salāmo se lau su iwa ron pai upo se lau ma le iwa. O se lau ma le lima. Pai mai. O lau a fionga o le suru lea I o vai. Ma le malama lama lea I o wala. Si? A e aru te savali e tā lai le upo le atua malaunga ina atu le upo. Pai mai o lau a fionga o le suru lea I o wala. I o vai. Ma le malama lea I o wala. Amen. E te tau o na Fausia o tātou tangata. O tātou mōranga. I le upu. Amen. Ia whaataua ia te oe le tangata kerisiano. Ma so o se tangata lava pe te le kerisiano, pe te kerisiano. Ia whaataua ia te oe le tuspa I o le tua. Have time with the Bible, with the Holy Bible.
Spend time with the Holy Bible. E te waai e te whaalongo atu. Le pa'i mai o le mana o le atua i le taimi e te wha maoni. Ma e sa ili i lona upu. Fausia o tātou wola i le upu. Amen. Pe mai le mua Timoteo. Fai upo sfuma tolu fai mai. Ia e whaasanga i le Faitau atu o le tusi pa ia. Ma le apo ai atu. Ma le ao atu. Se ia o watu. Amen. Ale. O le tusi pa ia. E fai mo tātou ta iala. Fai mai. Me whaparang. Until I come, devoted yourself to the public reading of scripture to preach and teaching. Amen. O le au ngā fo le nā te whawhetai le tua. Ina ua sui o lo ua langa. Ma o toi tau tua ma le wha maoni le tua. Lea ua ia wha ngā ina ia, lo nei tangata. E whai ma au nanga i ate oe i lunga le tātou pokalama. E ala i le upa ma rosi mai lo ngā whiongpa ia. Amen. O lona upu lea. O lona pokalama hoi lea. Ma lona wha ngā ina, ma lona wala au ina o au. E whai ma ona mea whai ngā luenga. E wha soa mata ala i atu le whina ngalo le tua. Wa tele ele taimi. E whai taulo nā whionga pa ia ma. Sai ili lo nā whionga pa ia. E taimi e o mai eile le lawa. E ile taimi e o mai le au mata. Ai te loa. E tele lolo sa ili i le upu lea. Ma e whaalongo inga le maa ngai o le maa lu. O le tala noa mai o le anganga pa ia le atua ia tewe. E ke loa. Peia e maua kulau le lawana. Amen. E peia e mau atu lau le lawa ma lau au mata. E sa ili le upu le. I'm serious. Peo no whai atu. O teimi o te anu te whaingawenga. O lo private place a lea te tala noa ia uia ma le atua. O te tono o lo truck. O te su e ai lo na upu. E teimi alu tau sau le lawa. E te lo. E musu me ala nganga o pa ia le atua mwha marosi mai. Fausia o tātou o ranga i le upu o le atua. Amen. Fausia o tātou o ranga i le upu o le atua. Hema ia whaasanga i le Faitau atu o le tusi pa ia. Ma le apo a iatu. Amen. Ma le ao atu. Se ia o atu. A o tātou whaataritari e la whio mai o Yesu. A le whai mai tusi. A le whai mai le mātai o mō le mātai o ta upe whāro na whai pusu mata. Mai. Ia e whaasanga e Faitau atu le tusi pa ia. Ma le apo a iatu. Ma le ao atu. Se ia o atu. Until I come, devoted yourself to the public reading of scripture to preach and to teach you. Amen. O le au ngana o le tuspa ia te oe ma. Ina ia whaatonu ina i oe. Whaatonu ina ia. Whaapoto ina i oe. Whaapoto ina ia. A oa ina i oe. A oa ina ia. Ma whaapoto ai le ami o tonu. Amen. Ina ia atotoa ona le lei. Ai o le tangata.
Amen. O le ngana o tusi. Amen. Sau lola i le pe ona fayet. Ni umista tu paso. Manatu lua. Manatu mun muri foi le. Ma fau fau manatu lua. Pape. Ma fau fau tu toa i le upu. Amen. O fiwa su ese fa Salāmo i le upu le ole. Meditate. Ia. Au pau na fa Salāmo na tu ina mai le atua. Le anganga pa i o le atua. Ma fau fau tu toa i le upu. Meditate on the word or the Bible. No inga. E te tau o na tātou mafau fau i le upu i le aso atoa. Ma le taimi atoa lo oranga. Amen. E te tau we have to. Pai mai le Iosua e tasi. Iosua mo mua o lon pai upu e vada. Pai mai. E le tea i lo umutu le tusi o le neitu la fono. Ia mafau i ai i le ao atoa ma le po. Ina ia e ana. E fai e tusa ma mea uma ua tusia i ai. Ona manuia ai lea i a te oe. O lo wala. Ona e manuia ai lea. Amen. Keep this Bible or keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may careful, amen, to do everything written in it. Then you will be prosper and successful. Amen. O le te taua ia i tātou. Ona tātou mafau to toa. Mai loa to toa ma mauti noa. Mea o lo tonu tispa ia nei. Amen. Ina ia whape nā o na whapoto i nai oe. Ma whaate lea i na ailo malamalama. I le upu le atua. Ina ia e tara i atu le upu moni. Mai tu tono le fionga pa ia le tua. Fe mai ia e ana. Meaning, be careful. Mai ia e ana e fai e tusa ma mea uma ua tusia i ai. Wa mea uma i lo tono le tuspa ia. O lona winga e te le to o e sea. E te le whaapopoa, se mea I tu tono le upulea. Whatever is written in this Bible, you have to be careful. Amen. Mea nai whai mai e re tea I lo motu le tusi o le nei tūla fono. A ia mafau I ai ato, I le ao ato ma le po. Amen. We have to meditate on it day and night. Mafau te toa I le upu. Amen. Ai te li anu watu e la unga pe te anu watu sa I le upu. E tala I le upu. Ia e mafau te toa I lo sa I linga. Amen. Ia e mafau toa. Ia e ana. Ia e ana. E fai e tusa ma mea uma. Ua tusia I ai. Whai mai e, ona e manuia ai lea ia te oe o lo wala. Amen. Awane e whaia lo poto ma lo malama. Awane e whaalango I le poto le nā ia te oe. Awa fo ine e whaalango I le malama nā ia te oe. Awa fo I e te whaalango
ilo o le tusi pa ia. Whaalango i le anganga pa ia o le tu. Lo tala manu. Tusa pe e te ilo le tusi pa ia mai a ke nese e tau le whaalinga. Ma e tau roto mau le tusi pa ia. Ai a e la unga ai whai mai lau iloa ono lau iloa. Ma le poto i a te oe. E au noa ma sau whaalango i le anganga pa ia. E reo i eile mana o le tua i upu. Whaalango i le mana o le tua. Whaalango i le anganga pa ia o le tua. E ala i lona upu. E au mai matu i natu i a te oe. Peo no whai atu. Sa o tala noa. Sa o te talo i le tua. Sa o whaalango i le anganga pa ia o le tua. Na te tuuina mai se upu. E mawhai e ona o whaasoa ma o whaamarosi ai le lunga o le tātou pokarama. Peo no whai atu. E le o austangata e te lele i loa. Pe te lele i loa le tuspa ia. Amen. A o lau taimi. My time that I spend with God. On my private time. On my own time. That's when the Holy Spirit teach me. Tells me. Show me. And explain it to me. The Word of God. Amen. Po le ale fai mai o le tele o ki te li po o lau poto ma lau malama i le tuspaia. Ai ale ai le whau unga le anganga pa i o le atua i lau. I lau whorafora atu. Le se winga. Amen. E le se winga. E te loa. Te loa e lau tatalo i le atua. Sa te lea se mea sa ilo uloto ono o pokalama. Sa au te talo i le tua. O te sa ia o manatu whaatino po o manatu sa o ia tea. Sa o fo ile popole ia tea. Ona sa i lau mawhawha. Po le ale ba ai mai o tangata. O whaife au. O e o whai pinge o e o i loa le upo o le atua. Po le ase o lato fina ngalo ma ni mea o lo tupu ae o lato mawhawha. E ala i lo whaasoa. I le aso ma le aso. I teimi e atua li tātou pokalama. Ona peo no whai atu. Sa o manatu whaalatino. Sa i eile manatu ona o ere te lesa o malama. I le upo le toa. Peo no whai atu momo. I don't hardly read the Bible. My Bible in my house, it wasn't my decoration. It was just sitting in the living room. Just sitting there. The only time I touch the Bible, when I go to church. And even when I go to church, I don't open it. Talaman ile taimi lea sa le eise wha maoni i le tua, sa te alo ale o langa. O lea lau o wha ngā ina ma toe ai batu toe au wina atu le ola i le ri. Le si lea mea sa ma mawha i le o roto. O whai atu le tua. O tire mana ai wha ngā ina o ma me whai maurangi ai tangata i atia. Ono ro ule i loa se upu.
mai lau fionga pa ia. Now te talo I le tua, I don't know nothing about the Bible. Pau wā mea o te iloa, ma o mālama lama, o mea sa o whaarongoina I la ungo I Faitau, o tonu a aonga sa. Ma temi sa tup wa e whaile o ranga ma ola I tonu le kalisia ma whaoratanga. That's the only thing I know the story from the Bible from hearing, not from reading and studying it. Tala mana mo. Ai te iloa. Na tuina e le tua le loto le mea I lo loto. O le tua. He can use anybody. E whaongaina mōna na whionga. E whaiala na ngā wenga. O le upule sa tuu mai le nganga pa I o loto. You have to trust me. You e te tau ia te ois le atalii ona e whatutua mai e te. Telo. Sa langona I le nā se le mawhana whana o loto. Sa o le popole I mea sa o popole. A wau sau ai whaile fina ngaro le tua. Sa le avea o manatu ma o mawhauwhaunga wha le tino. E tau fia I le fina ngaro le tua na na wala awina. O te sau e tara ilo na fina ngaro. I lunga o te penga whainanga. Amen. That's why. Teimi uma o te sau ni e se upa. O te tatalo I le tua. It's not easy. Tala man monu. E le I whai mo fia I atea. E le teimi e umana whaila o tatalo. O na usa I kili la ia. Te loa. E tau sau e mani stress. Wo kau whaalongo aku. E pe o kere whaalongo a si whonga lea. Tau mai. Ah. E sa o Faitau pēr. Na I ua na o whaalongo ina si whonga lea nganga pa I o le tua. That's the word. Na whaia loa. Faitau study. E isi keimi o tatou whaamarosi. E so e mai e le asunga fua. O isi keimi pe koe kai o ngile a pe o ngafi ngo kwa mo we up. Amen. Fiu e so e whaalonga e a sau a o kwa le so kofi. Amen. A o kwa le so tofi e le o whaalonga ina e ule nganga pa iyo. E me se up. O te whaatari e whaakarikari e kapokarama se I maule up. Ai te lo. Whaatari le nganga pa iyo le tua. He never left me. He always there for me to help me. Ilona up. Whaamarama ma ilona up. Permai. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Permai e te tau ona tātou mawhawhau roto I le upu. I le ao a toa mai pō. Ina ia tātou sa ili ma le wha maoni. Ma le wha lango I le anganga o le atua. I le upu e tuina mai ia te oe e te ao a oai. Ma e tā lai e tuai. Ne mea hami o tonu. Ma le upu moni mai te tonu o lona whionga pa I o le atua. Amen. Ko rose tolu a lona whai upa suma leona. Whe mai, ia nofo I lau a whionga. Whe mai, ia nofo. Te me.
mua le kolose, sorry, kolose lona ta upo tolu, a lona fai upo suma le ono. Pe mai, ia nofo le afionga ke riso i to tonu ia te o tau, ia tele lapa. A o tau a o ma apo apo ai, le tasi i le poto umarawa. A o tau pe pese fo'i i le salamo ma pese, ma siwa fa'a lea nganga, ma le fa'a petai i le atua i o tau loto. Amen. Remember, let Christ's message always be in your thought. No inga, e te taua o na ia le upo le tua, i teimi uma tātou te Faitau ina, ma teimi ni me tātou te mawhawhau ai. O ni whai I unga, po ni plan, e te taua o na e whaalango I le upo le tua. Let Christ's message always be in your thought, where all the good things that it brings. Use that message to teach and to warn each other. Amen. E ao ngā fo I le upu, a le atua. E te peso soani ai se tangata. And to warn them. Amen. Use that message to teach and to warn each other. Be very wise. Amen. Be very wise as you do that. And also sing all kinds of spiritual songs to praise God. Sing songs and Christian songs as you sing. Thank God from inside of yourself. We have to be very wise as you do that. E te tau te se teime tātou te melina. E ao ngai ro tātou whaalango I le angango pa I o le tua. E ala I lau suenga. E ala le tuina atu ia te oelo na upu. E te whaamalosi ai, pe e te launga I nai. Because o le whai mai. Whai mai. Be very wise as you do that. Let Christ's message always be in your thought with all the good things that it brings. Use that message to teach and to warn each other. Be very wise as you do it. Amen. Tau ana tātou whaanangorango. Ma tātou mawhau te toa I le upu. Meditate on the word of God. The Bible. Amen. Whaanangorango uma o tātou whiwhiringa I le anganga pa I o le tua. Le tonu, tusi pa ia. He mai le e peru. E whaaro na whai upo e sumalua. Mai awa o loo ola le awhionga le atua. O loo matuanga lue fo'i. O loo sili fo'i lona maai. I pelu uma e whaatau maai I tu. O loo vai fo'i e o lava I le vai se ina o le loto ma le anganga. O le ngaunga tino, maa ano o iwi. O loo whaamasino fo'i I manatu ma whiwhilinga o le loto. Me wai le tuspaia.
O le tusi pa ia o le atua. E wha maaio na tui mana. Oh, e wha. O uma fo iuna vai vai ina. Oh, mai. Ua vai e se ina o le loto ma le anganga. O le ngā tino fo'i ma ano o iwi. O loo whamasino fo'i i manatu ma whiwhilinga o le loto. Oh. For the word of God is living and active. Oh. Tusi pa ia le tua. Oro o iai le ora. Oh. Moro o ora pia. Oh. My it is sharper than any two-edged sword, penetrate as far as the division of the soul and the spirit, and of both joint and marrows, exposing and judging the very thought and intention of the heart. Amen. Amen. Tatou mafau fau te toa. Me mana tu lua a. Amen. Mafau fau te toa I le upu. Meditate on the word of God. The Bible. Oh. O le tuspa ia. O lo o iai le mana o le atua. Pai mai e ao ngā. Po I e ao a oai. E ao a iai. E wha tonu ai. E wha poto ai le ame o tonu. Fausia o tātou ola I le upu. Po o le awhionga pa ia o le atua. O le tuspa ia. Amen. Fausia o tātou ola I le upu. Po o le awhionga pa ia o le atua. O le tusi pa ia. Building your life on the word. Amen. O a whainga tā. O a popo ngā e o mai. Ma mea uma o loo pete iai mo oe I lea aso ma lea aso. Amen. Tui whaalonga. O a whainga tā. O le tātou uwhahi uhoia. O a whainga tā. O a popo ngā. O a mea uma o loo pete iai mo oe I lea aso ma lea aso. Su e upo le tua. Amen. Su e le upo le tua. Faitau le tusi pa ia. All the answer that you need, it's all in the word of God. Amen. The Holy Bible. O mea uma o loo e mawhatia ai le oranga ne. Mawhainga tā o le oranga o e savaria. A e mo o mia se tai. Ai tau le tusi pa ia. Read the word of God. Everything that you need is all in the Bible. It's all in the Holy Bible of God. O tusi pa ia umalawa. O lo o iai le mana o le tua. Amen. O le ale mana lea. O le anganga o le tua. O lea. Te talo I le tua. Wha maoni I le tua. Wha tua I le tua mai wha maoni. Wha langolango I le anga. Le fionga pa ia le tua. Pe mai le tatou au tu. Build your life on the word of God. Fausia lo wora po lo wolanga.
I le upo le tua. O lea, tusi pa ia. Tātou tangata ke usiana. A whai wai e tau wha wai wai. Wa ai tusi pa ia. A whai wai e tau wha maa muru ese mara wha au tanga. Faitau tusi pa ia. O a foi wha whita uri le wā oi mo louto rua. Malau whānau. Faitau tusi pa ia. O a foi mai o le tino e o mai i a te oe. Faitau tusi pa ia. Ma te talo i le tua. Ma le wha maoni, ma le ora wha tutua. O lea. O le tatou i wha maa lo sile nā. I le nei a fiafi. Wa pitai i le tua. Ma le mana o lona ngāo pa ia. I le nei a fiafi le tatou wha maa lo si. Awane i ngalo. Build your life in the word. Fausia lo wolanga. Po lo wola. I le upo le tua. La le upo lea. O le afionga pa ia le tua. Bi ia oe le tua lo mātou tamai le nei a fiafi. Whapitaia ngā pa ia lo e so si. Whapitai lo whetalai mai o mātou tangata i le nei a fiafi. Whapitai lo upu whaawina o mātou whaalongo ai le li ie. Ma e whetalai mai ia i mātou. O a o mātou mana onga. O a mawhatianga. O a whai ngā tāo leo langa o mātou ia le li ie. Peo na e whetalai le nei a fiafi. E au ia e mātou o na Faitau. Lau upu le ali ie. O lo o iai le mana ma le nganga o lau fio i lau upu. Le ata mā whaapitai tele lau whetalai mai le nea fiafi. Whaamanuia i au tangata i le nei pō le li ie. Whaamanuia i au lātou loto. Ia lātou te lia lau upu. Ma ia whape nao na avea i lātou. Ma whanau. Ma avea Yesu ke viso e avea ma o mātou li ma whaaola i le nei a fiafi. Le ata ma whaapitai mea po i le vi inga ma le whaapitai i a te oe. Nei se o lava i le whaavavau ono o Yesu. Amen. Amen. I hawi i ale tua, ia e tari tonu ia o le tātou por kalamale nā i le nei a fiafi. Ia a whaiwa e tuai mai le nei fiafi lunga le tātou por kalama. Ia whaamali atu. Ai e mawhai ona e tue foi. Umaro le tātou por kalama. Ia e mawhai ona e tue alu e tue mata mata. Ma e whaanongonongo e le upo le atua i le nei fiafi. Ia whaatai i le atua. Ia ilona whetalai mai le nei fiafi. Ina ia whape nā ona whai ma whaamalo si anga malu i tau i o tātou tangata o tātou wora whalea nganga. Ia a o tātou wora pēr i le nei langi. O lea ia o le mi inga mar whaatai i le tua. Ia i le nei a fiafi. Ia o lea ia whamanu i tele lava le tua. Le nei a fiafi. Ia manuia le nei vai aso. Toe aso le nei vai aso le aso atai au ia le ngate lea ia manuia le nei weekend. Ia o le tātou whasisilanga ia mantua le tātou pokalama le asto nai. Ia o le asto nai nei ia o le tātou pokalama ia matai le ono le tu ai ono pei ona masani e le asto nai te tasi. Ia ma le sunga ia polan au ona ia tala le lei. E sikia mai Amerika Samoa i le astofi o le ia ma le tua le tātou pokalama na i le astofi ia e leng o i le astona ia se pa asisilanga na ia whamanu e tele le atua le nea fiafi mo se malosi ma se malolonga manu e le nea fiafi au ia le asotai au ia o le vi inga whafo i le atua
ia te tō ia o tātou pokalama na, ia e li wha umala tātou pokalama, ia e vele nei teimi, ia e wha tō whātuai, ia e le paso le nei pokalama, ia fina ai fina, we love you, we miss you, lo whare tua po wai pe ia te oe, le malosi ia maleolo, i le aso ma le aso, ia maona wha maronga ia te oe, tō fine ia po le pas le nia piafi lea. Have a good night, Fina. We see you Sunday. Pe au tuai le ola ma le malosi o lea ia o tātou pokalama na, pa manu tele lawa le tua ia te utou, i nei tawane i ngalo wha mole mole, ia tuisi atu tātou pokalama, ia i le nei e fiafi, ma lo wha alo lawa le sua o Yesu. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.